Kardom Pini News 24 Karbi Anglong Studio along nili monitor on P. Non-nili tumarading ng kililaki isi big breaking news. Non-hejong uthar barbil outpost along kido. Uthar jan along ihu makar kachin koyajok. Bangketom aring ahu kiso. Non-hejong terabasa pen parjot. Uthar jan danger R2 uthar barbil outpost adong National Highway 36 along ihu makar bearing number AS02AA0371 kachin koy ahiring tangrak nangman. Labang soccer lagi nagong pen tipuan at kedam pamahut bangkit tomatum ahiring tangrak pen arenga huk kiso. Kepopang puat tumapan Bekali Hospital alongan polis atum sekilang apan pombomlo. Putot nali tumapan pacini tule todlo nonili tumarigeng nang kili lagi isi big breaking news. Non hetong terabasa pen parjot uthorjan danger R2 purple outpost aduk National Highway 36 along ihu makar bearing number AS02AA0371 kachingkoy ahiring tangrak anpin. Labang soccer lagi nagong pen tipuan at kedam pamahut bangkit tomatum ahiring tangrak arenga huk kiso. Kepopang puat tumapan Bekali Hospital along polis atum sekilang apan pombomlo. Putot nali tumapan pacini tule todlo nonili tumariding nang kili lagi isi big breaking news. Non hetong terabasa pen parjot uthorjan danger R2 purple outpost adung National Highway 36 along ihu makar bearing number AS02AA0371 kachingkoy ahiring tangrak. Labang soccer lagi nagong pen dipru kedamahot bangkit tomatum ahiring tangrak pen arenga hu kiso. Kepopang puat tumapan Bekali Hospital alongan polis atum sekilang apan pombomlo.